يتشقاير في فيديو ثينك ديجا خامي وزمير غارا تشقا لا فيديو باش كنا كارينوفي اخامي كنا خام تاع دارتي كنا خام داكوالي نو 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 جوني ما وزمير غيقرا ميم كاين ديجا وكتخدم لاكيت وتصوت غير سواساي وذا قرمو ذاكين ذا شو ذواكي ذا مداكويك ذا انكا جا قد فدوك تدارت لا كومين لا ولايه l'Algérie برا ضغط الماروك نو نو ماروك سي لوان سي لوان Non, peu importe l'état dans lequel il se trouve la maison, mais c'est la priorité déjà Goukham. Tu as la vidéo. Vite fait, tu m'envoies la vidéo. Aïe, tu m'envoies la vidéo. Aïe, tu m'envoies la vidéo. Le conseil de la ville d'Oujda envisage de détruire la maison qui a vu naître le président. Ça va, Darachid? Ça va très bien. Alhamdoulilah, Allah يهنيك. Alhamdoulilah. Ne dis pas agent immobilier كيما انت الله يبارك والله الله غالب تسكن في لي غوين في لي غوين هذا الله غالب بكري كنت غني ومن بعد كيما قال لك سي سلال وليت فقاقير الله غالب هذه هي الجزائر لا ميزون تاعك هذه ايه اليوم دارو الله غالب تاعك تاعي سي بور سا بغيت نسكن فهم ديروا متحف ان شاء الله Abdelaziz Bouteflika. La maison menace en ruine constitue un danger pour les passants et les maisons environnantes. Attends, j'ai cru entendre la maison qui avait naître Bouteflika, je crois. Donc, هو زاد فم هو مسكين في 1937 في المغرب هو عنده جنسيه مغربيه وفاني عنده جنسيه جزائريه هذه لا ميزون تاعو اي انا قلبني ضرني انا كي سمعت باللي بغاو يهدوها ما حسبتش باللي حاشاك كانت فيها الزوبيه انا قلبني ما خلانيش قلت لهم شوفوا دوك نلاقيها هكاك ما تبهدلوش في العالم وقلت لهم هذه الدار نشريها ونقلبها متحف ان شاء الله واحده واش يقلبوا فيها راه ديجا مدقدقه واش حبيتي يدقدقوا فيها شوف شوف Le milliardaire et homme politique algérien, Rachid. Milliardaire Rachid, il fallait le dire depuis longtemps. Ma maison est en ruine, il faut rénover. Il y a le متحف تاع وين déjà la statue في سطيف. عين فواره. Ça fait longtemps يهدموها. علاه ما تعاودهاش اون برونز باغ اكزومبل بيسك عندك الملايير. شوف ديجا عاودوها خطرتين انا جو بروبوز نعاودوها نديروا تصويره تاع بوتفليقه وتشوفوا حتى واحد ما يزيد يكسرها على بالك نكسرها ديجا لافون بس نديروا بوتفليقه والله واحد ما يزيد يقلبها زيد Nekaz s'est rendu à Oujda pour voir la maison de l'actuel président algérien Abdelaziz Bouteflika. Le but de sa visite était de prospecter les lieux et d'acheter la demeure qui menace ruine. Voilà, vous avez vu, c'est un peu dommage de voir de la poubelle partout dans la maison d'un président algérien. Majed Gaf. Voilà, هذه هي. Ça fait mal au cœur, على بالكم القلب يضر. القلب يضر. كي تشوفوا لا ديفيرونس بين الشاطو تاع سويسرا تاع 50 مليون 50 millions d'euros. Et quand vous voyez ça ici, ça fait mal au cœur, là-bas. Attends, cher Rachid, je vais vous un peu piquer un petit peu. Je vous en prie. Vous avez déjà, c'est choquant, la maison radio, là, je suis choqué. J'ai jamais entendu parler de cette maison. Youfgasou Qarmoud comme moi, Tarlhal Qarmoud. Mais vous avez dit une chose, quand je suis au château de la Suisse, 20 millions d'euros. 50 millions d'euros. On va y aller le 1er décembre, Inch'Allah. مرحبا بك. Tu peux venir avec nous. نديروا مقارنه بين زوج. C'est-à-dire, vous voulez, est-ce qu'il y aurait un autre château à 20 millions d'euros au Maroc? Non. C'est trop cher, déjà 50. كيف حنايا شوف انا بغيت نفوت الرساله للشعب الجزائري كيف الرئيس اللي ما يقدرش يتهلا في الدار تاعو اللي زاد فيها كيدير با يتهلا في الجزائر كومبلي هذه مستحيل ça c'est un très bon message ça je suis tout à fait d'accord mais parce que faire une comparaison entre 50 millions en Suisse et pourquoi pas 50 millions au Maroc, c'est trop. Non, moi je voulais prendre en charge la mise en place, la construction d'un musée, متحف. يعني باه الناس يشوفوا واش داروا هذا الناس اللي داروا الحرب في الوقت الثورة. زيد شوية. هيا بسم الله. بسم الله. اللي يخاف من الوسخ بك الله هيا بسم الله. على بداية شوفوا واش كاين داخل سي رشيد؟ حاشاكم كاع الزوبيه تاع وجده يا قسوه حاشاكم لا خلينا نقي خلينا نورمال لا اسمحوا لي لا اسمع اقلع يدك البوليسيه ما بغاوش بلي نقي خلي اسمح لي علاش با الدوا خلي الكونسوليه ثاني ما بغاوش لا جو سوي سيتويان الجيريان من حقي نقي الدار تاع الرئيس الجزائري ماشي ديالو كيفاش ماشي ديالو جي لي بابيي فوالا استنى
هو قال لك تاعو وانت ماشي تاعو، انت قلت له تاعو هو ماشي تاعو. هذا كنت فاهم. كاين ليتيج. من جبت لي بابي سي رحم والديك، من جبت لي بابي؟ شوف الخدم اكت بروبريتي بريفي، من جبتو؟ شوف خدمتي العقار، انا اولا كي وصلت وجده رحت شفت رئيس البلديه، هو عطاني كاع الوثائق، كاع يعني لي بابي ادمينستراتيف مع الفريضه تاع الرئيس تاع عائلته تاع كل شيء. انا باه ندير حاجه لازم نستخبر تاع من الارض. قال لي هذه الارض تاع عائلات الرئيس، قال لي حنايا سا نو في بليزير باللي جيتنا مع بروجي بعد نقلبوا متحف باسكو من 2007 بغاو يهدوها 2012 ومن بعد 2017 وعائله الرئيس ما بغاوش كاع يتعارفوا بهم. هما فرحوا كي قلت لهم باللي هذه الدار ان شاء الله نشروها ونقلبوها متحف ان شاء الله. Mais normalement pour acheter quelque chose, il faut demander les propriétaires, les premiers propriétaires. Ils répondent pas. Ils ne répondent pas depuis 2007. Ils ne répondent pas. Pourquoi? Depuis 2014, il est sur le répondeur pour tous les Algériens. C'est pas. Est-ce que vous savez que le Baladia, elle peut exercer ce qu'on appelle un droit de préemption. Si par exemple les propriétaires ne répondent pas par rapport à un projet qui va être mis en place, la mairie peut racheter administrativement le terrain. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai souhaité racheter ce terrain-là. La Constitution aussi pouvait faire quelque chose, article 112, parce qu'il est incapable de répondre sur ses actes. Normalement, c'est pas à lui de gouverner, c'est autre chose. Oui, vous avez raison. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Eh ben, c'est ça. C'est la souveraineté. C'est la souveraineté marocaine. C'est la souveraineté marocaine. هذه دار تاع رئيس جزائري. Prouve-moi, vous que. J'ai les papiers. Donne-moi les papiers. Donne-moi vos papiers. J'ai les papiers. Donne-moi les papiers. Donne-moi les papiers constitutionnels. J'ai les papiers. Donne-moi les papiers. هاي نعطي لك الكارت. اعطيني les papiers. هيا تفضل. وتتبهدلونا. بتحشموش على روحكم انتوما؟ لا تحترموا انتوما. رشيد لا. هيا عينك الكوعت، هيا عينك تفضل. سي رشيد. اتفضل. هيا عينك. اتفضل. سي رشيد. اقلع روحك، هيا روك خلينا. C'est la propriétaire de la dame. الجزائريين فايحين. C'est le propriétaire de la dame. C'est qui la dame? C'est une erreur, c'est une erreur. Il y avait une personne, il y avait une famille qui vivait dans cette maison, mais les autorités marocaines خرجوهم وداروهم في واحد الدار اللي لاصقه فيها، هذا مكان. بس هذه الدار، هذه الارض تاع عائلات بوتفليقه، يعني تاع رئيس الجزائر. Actuellement, donc c'est les propriétaires. Oui, bien sûr, oui, ما فيها لا شك لا خلاف, tout à fait. Il est estimé à combien cette maison, cette ruine? La ruine, elle vaut plus rien maintenant. Elle vaut plus rien. Moi, j'ai proposé de... شوفوا شو راهم باغيين يديروا. راهم باغيين يقولوا بلي الجزائريين فايحين. شوفوا راهم يوسخوا في الصورة تاع الجمهورية الجزائرية، شوفوا بعينيكم، شوفوا. شوفوا ولا لا؟ بصح على واش دخلهم هذا؟ شوفوا راهم يحوسوا يبهدلوا في الجزائر. شوفوا بعينيكم. هذه الأرض، شوفوا هذه الأرض تاع الجزائر. Premièrement, ماشي أرض تاع الجزائر. C'était au Maghreb, donc c'est le territoire marocain. Deuxièmement, c'est pas eux, c'est l'Algérie qui a laissé déjà son pays en ruine et qui a laissé son histoire en ruine. C'est vrai, c'est pas les Marocains qui ont... Parce que eux, par exemple, ça c'est une vraie image d'Algérie actuellement. Malheureusement. Il y a deux côtés, il y a les deux côtés. Il y a deux côtés. Le côté الأول. سي فري عائلة بوتفليقة خلت هذه الدار كاع رايحة فيها بالزوبية حاشاكم. بصح المسؤولية تاع البلدية ما يخلوش الناس يقيسوا الزوبية في هذا الدار. سي لا يا نو ريسبونسابيليتي اوسي دي زوتوريتي ماروكان كي اون ليس. نو اسمح لي على بالك رانا حد الجماعة. هذه الدار لاصقة مع الجماعة، مستحيل باللي السلطات يخلوا يعني شاب يقيس كاع الزوبية تاعو في الدار اللي جاية لاصقة مع الجماعة، هذه مستحيل. هذه لازم واحد فني يحترم بيت الله. Donc je crois qu'il y a une responsabilité partagée. Première responsabilité, la famille Bouteflika, qui n'est même pas capable de s'occuper de la maison du président, il est donc impossible qu'elle puisse s'occuper de 40 millions d'Algériens. هذه الأولى. وثانيا المغرب لازم فاني سلطات لازم فاني يستحفظوا يعني على الرمز الجزائر، باسكو نبغوا ولا نكرهوا هذه دار تاع الرئيس الجزائري. وعلى هذا الشيء il faut faire attention. Il faut que vous sachiez une chose, il a fallu que je négocie pendant 6 heures avant que j'achète les sacs en plastique. Au début, j'ai proposé d'appeler une société باه ينقوا كل شيء ويديروا بنتوره، ما بغاوش. من بعد j'ai proposé aux voisins de s'en occuper، ما بغاوش. Et troisièmement, quand j'ai vu qu'ils n'ont pas voulu, j'ai dit dans ce cas-là انايا نروحوا نشري ساشيات وننقي. هما واش قالوا لي؟ قالوا لي لا ما نلزمش ما نقدروش نخلوك تنقي هذا الدار، سينو يبقى مشكل دبلوماسي مع الجزائر. قالوا لي روح شوف القنصليه الجزائريه. رحت لهم، علاش قالوا لي؟ قالوا لي الله يعاونك. كيف الله يعاونني؟
Le pays entièrement, Sidi Rachid, est en ruine. Oui, vous avez raison. عندك الحق. يعني المشكل ماشي المغاربة، المشكل قنصلية جزائرية اللي كانوا ينعسوا، ils étaient en train de faire la sieste وديرونجيتهم. Comme d'habitude. هذا هو المشكل. Est-ce que vous êtes pour le 5e mandat? Vite fait. Moi, je suis pour le 5e mandat de l'Algérie, et le 6e, et le 5e. Non, c'est 5e mandat pour Bouteflika. Je vais être concret ou pas? Vite fait, Mais s'il veut faire un 5e mandat, moi, ça ne me dérange pas. Et c'est l'occasion pour l'opposition يتفاهموا على مترشح واحد وحنايا نغلبوا هذا 5e mandat, parce qu'aujourd'hui, 5e mandat, c'est un cadre. Ça, c'est une démocratie. Sidi Rachid, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'émission. يوفياو قرمود طار القرمود كما لا ميزون تاع بوتفليقه واحد جوج ثلاثه نعيطوا طار القرمود بالقبيله ولا بالعربيه كون كيف بغيت. ها يوفياس القرمود بالقبيله قول له يوفياس القرمود. Vous pouvez le dire يوفياس القرمود. فوالا شوف يوان هنايا اون فاسون يوان سين ياسا يوفياس القرمود.